Minasan, konnichiwa. So, let's start our class for today. Yatta! So, dalam bahasa Jepun, dia ada kata kerja, dan kata kerja ada 3 jenis. They have 3 group in Japanese language. If in internet, sometimes they say godan, ichidan. So for this class, I will introduce you as the name, because most of the Minasan no Nihongo, this book, they don't say the name. They say nama kumpulan 1, 2, 3. Tapi basic dia sama juga. Yang apa saya mau kamu tahu, walaupun kalau saya bagi tahu nama dia, bila di internet you tahu cara beza, walaupun mereka tidak sebut nama ataupun mereka macam lain sikit cara jelas, it's okay. Yang penting kamu tahu basic lah. Yang pertama, nama dia Ichidan. Nama dia Ichidan. So, Ichidan ni paling penting kamu tahu nama dia Ichi. Ichi, 1, bermaksud dia ada 1 cara. So, kebanyakan kata kerja yang tergolong dalam Ichidan, apabila dia dalam dictionary form, plain form, dia berbunyi ru, ataupun miru. Kebanyakannya dia eru. Ichidan ni dia cuma ada 1 cara. Kalau kamu jumpa kata kerja Ichidan, dia paling senang lah kamu buang ru, and then ganti kepada bentuk yang kamu mau. Ru. Saya mau coba buat ni. I want to share you my screen. No, transcribe, no Q&A, add on, share screen. Wait tak dapat pula. Why? Yang paling senang, kalau Ichidan ni, perkataan dia macam taberu, makan. So, dia ada dalam kumpulan kata kerja tu ada bunyi dia. Ke, be, he, me, ge. So, sebagai contoh perkataan taberu. So, ini taberu bermaksud makan. Contoh perkataan Ichidan. So, bila kamu mau tukar dia menjadi sopan, kita ganti kepada mas form. So, dia jadi tabemas. Dia jadi tabemas. Kalau kita mau jadikan dia te form, kita mau banyak cakap, kita mau guna banyak kata kerja dalam 1 ayat, asal gohan o tabete gakko ni ikimasu. Saya makan sarapan pagi dan pergi ke sekolah, maksud dia. So, kita buang ru, kita cakap tabete, ganti kepada te. Ini kita panggil sebagai mas form, yang ini kita guna sebagai te form. Salah satu guna te form is to request. Tabete kudasai, tolong makan.
tabete kudasai. Dalam grup Ichidan ni, walaupun kebanyakan dia berbunyi ru, ada satu pengecualian, iaitu miru tushi dalam bahasa Jepun. Miru meaning to see. To see, to watch, mau tonton pun boleh. Kalau kita mau jadikan kepada must form, kita buang ru, kita ganti kepada must. Grup Ichidan yang paling senang lah. Dia cuma buang ru di belakang and then ganti kepada apa yang kita mau. Kita mau bunyi sopan, kita cakap mimas. Depan ni kita simpan, di belakang ni kita buang dan ganti kepada mas. Kalau jadikan telepon, siapa mau jawab? Siapa mau coba? Miru, dia jadi mimas. Kalau kita mau kasih jadikan dia kepada telepon, dia jadi mite. Yes, good. Sebagai contoh, saya cakap, tolong tengok sama-sama. Issho ni mite kudasai. Issho ni mite kudasai. Issho ni bermaksud sama-sama. Kudasai maksud tolong atau please dalam bahasa English. Please watch. Mite kudasai. And then, ini contoh grup pertama. So dalam Nihongo, Minna no Nihongo ataupun Genki, they don't say the name of the group, but they say as group 1, group 2 or group 3. Tapi kalau saya cakap nama Ichidan supaya bila kamu belajar sendiri, kamu search YouTube, kamu tahu oh ini grup 1, 2, 3 Ichidan. Kebanyakannya bunyi kalau Ichidan dia ada Apa beza Ichidan dengan Godan? Next group is Godan. Godan, kamu ingat saja Go bermaksud 5. So dia ada 5 cara 5 cara untuk conjugate from another form. Sebagai contoh, perkataan hashiru. Hashiru, walaupun dia ada ru di belakang, tapi dia tiada dan dia tidak termasuk dalam pengecualian. Ini hashiru. So hashiru, bunyi di belakang tu selalunya u sound, dan ada yang bunyi ru, tapi kebanyakannya kalau bukan ru di belakang, dia confirm Godan. Itu sahajalah. Dia confirm Godan. Oh no, saya merakam video tapi tidak rakam muka saya. Asyik. Saya harap suara saya terakam juga lah. Okey, Godan dalam bahasa Jepun bermaksud 5 cara. Kalau bunyi bukan ru, sebagai contoh ku, mu, nu, bu, nu, sebagai contohnya lah. Asalkan bunyi dia u di belakang, confirm Godan. Tapi kalau bunyi ru, dia Ichidan. Yang ini dia tiada dia tiada bunyi hashiru. Kalau kita mau jadikan dia sopan, kita mau tambah mas di belakang, kita tukar ru kepada ri, dia jadi. Siapa mau coba?
dia jadi hashirimasu. Hashirimasu. Bagusnya kalau kita guna must form ni. Yes, must form dengan apa lagi satu form itu sensei? Bagus. Satu lagi nama dia T form. Kita ada must form, T form. Good. Kita ada must form dengan T form. So, kalau tukar kepada T form, dia ada banyak pattern. Kalau kepada must form, senang saja. Daripada U sound, kita tukar kepada I sound. Ingat, dalam hiragana ada A, I, U, E, O. Sementara so, kita ada hiragana A, I, U, E, O. So, daripada U, kalau pergi ke must form, kita pergi ke I sound. So, tadi hashiru, dia jadi hashirimasu. Kemudian kalau ke T form, T form kita mau cakap banyak kata kerja dalam satu ayat, ataupun kita mau suruh orang, kita mau larang orang pun boleh, kita mau minta izin pun boleh dengan T form. So, kalau ru, dia termasuk dalam grup U, su, ru. U, su, ru. Kan? U, su, ru. Kita buang bunyi yang terakhir tu, kita akan ganti kepada T, double T, I. Sebagai contoh, hashiru, kita buang ru, dia jadi hashite. Hashite. So, contoh perkataan yang bunyi akhir dia U is kau. Kau, ayo, machigaimashita. Kau. Apa maksud kau dalam bahasa Jepun? Siapa mau cuba? Beli, betul. So, kau is a dictionary form, bahasa kamus, ataupun plain form. Kalau di internet, mereka cakap plain form. Kenapa? Kalau saya cakap kau, kamu tidak tahu is it past tense, present tense, saya minta apakah, kamu tidak tahu. So, dia plain. Tapi kalau kamu mau bertanya, kamu boleh guna dictionary form. Tapi intonasi kasih naik lah. Sebagai contoh, kau? 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 For example. You can acting macam cuba-cuba kan? Acting, kau? Maksudnya, beli. Sama lah macam bahasa Melayu. Kita cakap, beli. Macam mana eja dia? Kau. So, kau kan dia akhir U di belakang. Jadi kalau U and sound, kita ganti kepada T di belakang, kita buang U, ganti kepada T. Jadi dia jadi kate. Kate. So, for example, kalau kita mau minta beli, saya minta Rin, tolong belikan. Rin, katte kudasai. Tolong beli. Sensei tiada duit.
Jadi Cahaya, tolong beri katte kudasai. Katte kudasai. Kalau kita mau larang orang beli, kita cakap verb kata kerja dalam T form. Kita mau larang orang beli, wa ikemasen. Tapi ini macam sangat formal lah. But most of the time, kalau di luar sana, macam in real life, kami akan cakap dame. Dame. Kalau kita larang orang, dame. Tapi kalau ikut buku, kalau kamu plan mau ambil exam JLPT, ini dia punya pattern. Kata kerja in T form, wa ikemasen. Verb in T form, wa ikemasen. Macam mana eja dia, Sensei? Eja apa tu Cahaya? Katte wa ikemasen. Jangan beli. Tapi kalau di luar sana kita cakap dame. Dame. Kita tidak beli. And then kalau kita mau minta izin, okey kah, bolehkah saya beli? Kita guna kata kerja in T form, mo ii desu ka? Ini kalau yang sopan, formal. Katte mo ii desu ka? Katte mo ii desu ka? Kalau tiada mo pun boleh kalau in real life. Tapi kalau untuk exam, wajib tambah mo di tengah. Katte mo ii desu ka? Maksudnya, boleh saya beli? Can I buy it? Katte mo ii desu ka? Katte ii kana? Katte ii kana? Ini kalau kita macam berfikir sendiri. Saya fikirkan, kita pergi tengok barang. Katte ii kana? Pun boleh. Ii kana? Sometimes kalau kita wonder, kita berfikir sendiri, okey kah? Sebagai contoh, patut saya buatkah? Macam, okey kah? Ii kana? Pun boleh, gunalah. Ya. Next, perkataan yang termasuk dalam kumpulan ini, ru kita sudah cover. Next is tsu. Tsu sebagai contoh, matsu bermaksud tunggu. Matsu. Kalau saya cakap matsu sahaja, kamu tidak tahu apa maksudnya. Saya suruhkah, saya larangkah? Tapi kalau kita mau tukar kepada T form, matsu dia jadi apa? Kita buang tsu, ganti kepada ete. Siapa mau coba? Jeng 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 jeng. 1, 2, 3. Yeah, Siti, good. Matte. So selalu kalau di anime, di drama, matte kudasai. Chotto matte. Maksudnya tolong tunggu. Kalau sopan, tambahlah kudasai di belakang. Kalau tidak, chotto matte pun boleh. Chotto matte. Chotto means sekejap. Oh sedikit. Depends apa yang kita gunalah. Chotto matte. Tunggu sekejap. Wait for a bit. Chotto matte. Matte chotto. Terbalik.
Tapi kalau bahasa Jepun, chotto kita guna sebelum itu. Chotto matte, chotto tabete. Makan sedikit, makan sedikit. Dia terbalik. Chotto tabete, makan sedikit. Chotto nonde, nonde. Maksudnya tolong minum, minum sedikit. Next group. This is the first group. Kamu semua sudah salin. Ini mesti salin nih. Yeah. Next group. Mubunu. Apa-apa kata kerja yang berakhir dengan mu, bu, nu, kita kena minta ganti kepada ende. So, mubunu kepada ende. Sebagai contoh perkataan yang berakhir dengan mu is nomu, yomu. Nomu bermaksud no, minum. Kalau yomu bermaksud membaca. Jadi kalau yomu dengan nomu, dia jadi apa? Siapa mau coba? Coba. Nomu. Nomu bermaksud minum air. Kalau in te form dia jadi apa? Yomu bermaksud membaca. So student boleh coba? Yeah. Tak tahu. Oh no. Nomun deh ke sensei. Wah, good try. So nomu, cara dia kita buang yang di belakang tuh. Kita buang yang di belakang and then replace. Jadi nonde. Good try Cahaya. It's okay Siti. Kita coba, bagus sudah. Nomu. Kita buang mu di belakang, ganti kepada ende. Jadi nomu dia jadi nonde. Next is yomu. Sila coba yomu. Yonde, good try. Yonde, yomu. Dia jadi yonde. Buangmu ganti kepada ende. Bagus. Yeay, good try. Yeay. Next, tadi kita membaca. Sekarang untuk bu. Easy word I know is yobu. Yobu bermaksud memanggil. Sini, kochi. Oide. Oide maksudnya mari. Kochi maksudnya sini. Yobu is for memanggil. Huruf besar semua. Sorry ya, sensei tidak menjerit. Ter. So, yobu maksudnya memanggil. So, yobu kalau jadi te form jadi apa? Sila coba gakusei tachi. So, minasan, sila coba.
Walaupun bunyi akhirnya serupa macam yomu in T form, it's depend on what the context of your conversation. Senang kalau kita bercakap kan, contoh hono yondeimasu. Itu maksudnya saya sedang membaca. Kalau kita mau cakap sedang dalam bahasa Jepun, kita guna T form tambah imas di belakang. Yondeimasu. Apa-apa saja kata kerja tukar kepada T form, guna imas di belakang bermaksud sedang. So sebagai contoh tadi kita makan, taberu jadi tabete. Kalau sensei sedang makan, sensei wa gohan o tabete imasu. Sensei sedang makan nasi. Tabete imasu. Yonde imasu. Kalau yobu memanggil, in T form dia jadi yonde. Cahaya ni yonde kudasai. Cahaya ni yonde kudasai. Maksudnya tolong panggil Cahaya. Cahaya ni yonde kudasai. Kalau nu, yang sensei tahu shinu. Shinu maksudnya mati. Takkanlah kita mau minta orang mati kan? Shinde kudasai. Takut pula sensei, janganlah. Tidak berani sensei mengajar. Itu sajalah for now. Ini grup mu, bu, nu. Kita ganti kepada ende di belakang. Kita buang mu, n sound ini, ganti kepada ende. Oke? Next pattern. Sebentar ya. Mubuno utsuru. Utsuru te. Mubunonde. Ada lagu dia. Tapi saya tidak ingat. Dia macam jingle bell. Utsuru te. Mubunonde. Next apa? Saya lupa. Astaga. Minta maaf ya. Ku. Dia jadi kakite kaite. So, kalau contohnya kita jumpa kata kerja akhir dia ku, bunyi akhir dia ku, kita ganti kepada ite. Ite. Sebagai contoh yang paling famous, kaku. Kaku bermaksud melukis. Jadi kalau kita mau cakap dalam T form, dia jadi apa ya? Kamu mau coba? To draw, kaku. Dia jadi kaite. Kaite. Kaku, dia jadi kaite. So for example, saya minta tolong kamu lukis sensei. Kaite kudasai. Ne. Kaite kudasai. Tolong lukis. Ataupun kamu tanya permission. Bolehkah saya lukis sensei sebagai contoh? Sensei o kaite
kaite mo ii desu ka? Kaite mo ii desu ka? Boleh saya lukis? Maksud dia. Kaite mo ii desu ka? Actually, when we messaging or text form in Japanese, they rarely use question mark because they have ka. If Malaysian, we have apakah, kan? Sudahkah? Serupa dengan bahasa Jepun. Most of the time, mereka tidak guna pun itu question mark. And then, next is where are you? Gu. Gu and sound gu kita ganti kepada ide. Ide. So sebagai contoh oyogu. Oyogu bermaksud berenang. Siapa mau coba? To swim. Oyogu. Kalau di belakang sini gu, kita buang gu, ganti kepada ide. Oyo ide. Saya mau suruh contohnya, Rin tolong berenang. Oyo ide kudasai. Tolong berenang. So kita ada almost 5. Utsurunde, mubununde, guite, shite. Yang terakhir, kalau di belakang isu berhenti dengan su, sebagai contoh hanasu. Hanasu bermaksud bercakap dalam bahasa Jepun. Bermaksud bercakap. Hanasu. So kita ganti, kita buang su, ganti kepada shite. Hanashite kudasai. Tolong bercakap. Hanashite kudasai. Ne? Jadi hanashite. So komplit lagu kita. Hanashite. So kamu boleh buat nota sambil nyanyi. Utsurute, mubunonde, guite, sushite, na. So inilah 5 pattern. Walaupun akhirnya, Sensei adakah lagu tu di YouTube? Ada. Nanti saya kongsi, saya carikan untuk kamu. Jangan risau. So, yang ini kamu boleh guna pattern ni untuk buat ta form. Ta form guna dia untuk memberitahu past tense saja. Past tense. So sebagai contoh, nonda. It means sudah minum. Tadi kita belajar te form. Cara untuk tukar kepada te form, cara bertukar dari te form kita boleh guna kepada ta form. Sebagai contoh, kaku kita boleh tukar kepada kaita. Kaita guna cara pattern yang sama, tapi ganti di belakang tu kepada ta. Kalau yobu kita ganti kepada yonda.
Yobu panggil. Kita mau cakap, oh sudah panggil. Dalam bahasa Jepun, yonda. Yonda. Begitu saja. Ta form untuk cakap past tense. Kalau bahasa Melayu dia, kita mau cakap sudah. So student, apa lagi ya? Oh ya, kan ada 3 grup dalam bahasa Jepun kata kerja. Tadi saya perkenalkan ichidan, bermaksud satu cara. Jumpa ichidan, buang ru di belakang, ganti kepada mas ataupun te form. Sama juga apabila kita mau kepada ta form, taberu, tabemas, tabete, gunakan cara tukar dari te kepada ta. So, tabeta. Sudah makan maksudnya. Oh, tabeta. Sudah makan. Next is godan. Pertama, ichidan. 1 cara. Godan, 5 cara. Itu yang tadi itulah saya perkenalkan 5 cara. Gunakan cara yang sama untuk jadi kepada ta form. Daripada te form kepada ta form, dia ada pattern. Kebanyakannya akhir dia tidak ru dan dia tiada e. A, I, U, E, O. Dia tiada e. Kebanyakannya grup godan ni, bila dia dalam mas form, dia berbunyi i. Hashirimasu, yobimasu, kakimasu, machimasu, yobimasu. So, kebanyakannya bi sound. So, guna cara yang sama bila tukar daripada te form kepada ta form. Kita mau cakap, oh sudah panggil. Dari yonde kepada yonda. Sudah panggil, yonda. Kita mau cakap, sudah lukis. Daripada kaite kepada kaita. Sudah lukis. Next is hanasu. Hanasu, dia jadi shite. Kepada ta form, kita jadikan dia kepada shita. Hanashita, sudah bercakap. Oh, cahaya to hanashita. Cahaya to hanashita, sudah bercakap dengan cahaya. To is a particle in Japanese apabila kita mau bercakap dengan. Sama maksud dengan. It mean N. OMG. Sebentar ya. Okay. So next group is we call irregular. Kita cakap grup 3 sahajalah. Kenapa dia irregular? Sebab daripada perkataan suruh, dia tukar kepada shite. Dia bertukar bunyi. Yang bagusnya perkataan dalam grup 3 ni ada 2 sahaja, yaitu suruh dan kuru. Kalau suruh, daripada suruh, kalau kita mau tukar kepada mas form, dia jadi shimasu. And then kuru, dia jadi kimasu. Daripada suruh, dia jadi shimasu. And then daripada kuru, dia jadi kimasu. Kamu salin? Walaupun dia ada 2 saja perkataan, tapi orang Jepun selalu guna
Nanti saya kirim dengan kamu senarai perkataan yang gunakan dua perkataan ini, suru dan kuru. So far saya cuma jumpa 27 ke 28 perkataan. Jadi nanti saya kirim. I'm so excited. So it's also like a practice for you lah, untuk cari, oh kalau kuru, suru, dia jadi apa ya. So daripada kuru dan suru, dia jadi shimas dan kimas. Macam mana pula kalau ke te form? Kalau te form, daripada suruh dia jadi shita, terbalik. Daripada suruh dia jadi shite, daripada kuru dia jadi kite. Sebab tu dia irregular, sebab dia tukar semua. Suruh jadi shite, kuru jadi kite. Itu sahaja. Kalau untuk ta form, te kamu tukarlah kepada ta, shite kepada shita, kite kepada kita. Kita sama macam kita bahasa Melayu, kita cakap kita kan selalu. Kita bermaksud watashi tachi dalam bahasa Jepun. Tapi kita, it means we. Kan? We always use this word. In Japanese, kita means come already, sudah datang. Kita. Kalau in anime, kita sudah datang, maksudnya. Sudah datang. Kita sudah datang. Next, kamu mau latihan sedikit sebelum kita move kepada counter? Wait saya kasih turn on charger first. Oh no. Yatta. So, tabenai, shinai, nomanai, kakenai, kaitenai. Itu nanti dulu. Untuk malam ni kita belajar macam mana mau tukar mas form kepada te form kepada ta form. So 3 conjugation for tonight. Yatta. So kalau untuk conjugation, untuk grup ichidan, kan tadi saya ajar grup ichidan kebanyakannya ending with e. And then kita buang ru, tambah mas. Macam mana kalau grup godan? Grup godan, kalau kita mau tukar kepada mas form, daripada u sound kita ganti kepada i sound. Sebagai contoh, tunggu matsu. What is the i sound for matsu? Machimasu. If yomu, membaca. What is the i sound of mu? Yomimasu. Membaca, yomimasu. Yobu, what is the i sound for bu? Yobimasu. From u sound kita tukar kepada i sound, yobimasu. So, enough with the verb conjugation. Rehat sekejap, minum air, nafas.
Next, kita belajar counters. Yeay! Counters dalam bahasa Jepun, dia serupa macam kata bilangan. Kalau bahasa Melayu senangnya kita tambah kata bilangan saja. 1 orang, 2 orang, 3 orang, kan? Tapi kalau bahasa Jepun, counters in bahasa Jepun dia tukar sebutan nombor. Sebagai contoh, kita cakap 1, ichi. Disebabkan dia gabung kanji ichi dan juga the counters kanji, for example fohito, then dia jadi hitori. Hitori. Ini kalau untuk orang. Orang untuk yang pertama, 1 orang is hitori. Ini yang for tonight saya tidaklah perkenalkan semua ya, tapi saya kenalkan yang selalu kita guna in everyday life. So semua student pandai sebut nombor 1, 2, 3 in bahasa Jepun. Angkat tangan kalau boleh. Yeah. Wait, saya tulis dulu. Okay. Kalau bahasa Jepun, kalau kita mau cakap 1 orang, we say hitori. Hitori. And then nomor 2 is hitori. Futari. Maaf ya. Futari. Futari. Kalau daripada nomor 3 sampai nomor 10, kita tambah nin di belakang. So, siapa mau coba? Daripada nomor 3 hingga nomor 10. Tambah apa tadi sensei? Sorry, it's okay. Tambah nin di belakang. Good Siti. So, Siti cakap sanin. So, untuk nomor 4 kita sebut yonin. Yonin. Wait, how to? Yonin. Sanin, yonin, gonin, nomor 5. Tambah nin di belakang. Kalau untuk orang, kita mau kira orang, hitori, futari, sanin, yonin, gonin, 6. Siapa mau coba? Rokunin. Rokunin. Yes. Rokunin. Nananin. Shichinin. Shichi. Shichinin. Nananin pun boleh. Nananin. Nomor 8. 8 orang. Why? No. Why?
Oh no. Oh no. Ini yang baru. Sorry. Astaga, minta maaf ya semua. Hai, komen ne. Kata, komen. Kita tunggu lagi si Cahaya. Cahaya, come. Coba dulu. I think my WhatsApp apps bah, dia bikin berat di komputer. I better uninstall it. Sebab dia buat lagging. Oh no, please. Tolong jangan buat hal. Bikkurishita. Maksudnya terkejut saya. Bikkurishita. Nande? Maksudnya kenapa? Kenapa ini komputer? Actually, it's the Google Meet lah buat hal dengan saya sekarang. Why? Sekejap, kita sedang seronok belajar. Saya tunggu si Cahaya dulu. Cahaya, where are you? Actually, I turn on my phone to app flight mode. I change it to flight mode so that bila saya rekam video, dia tidak kacau lah with any notification. But I'm searching. Where are you? Come lai. Yeah, okay, baru kita mula. Minasan, gomen nasai. I'm sorry. Seronok kita belajar, kena kacau pula. Okay. Kalau kira orang cuma 1 atau 2 orang saja kita tukar hitori, futari, and then daripada nombor 3 sampai 10, and then sampai 100 orang pun kita tambah nin di belakang. So kalau 100 orang kita cakap 100 nin. 100 nin. Tambah nin di belakang. Kalau mau kira kertas ataupun baju, ini perkataan kita tambah mai di belakang. Kami is paper. Kami wa nanmai. Nanmai apabila kita tanya ada berapa helai. Apa-apa saja kalau dalam bahasa Melayu kita guna helai. Dalam bahasa Jepun kita guna mai di belakang nombor. So, 1 mai, 2 mai, 3 mai. Ini kalau kita mau kira-kira 10 helai dalam bahasa Jepun apa ya? Siapa mau coba? 10 mai. Betul. 10 mai. Kalau rin, kalau 20 dalam bahasa Jepun 20 helai kertas ataupun 20 helai baju. Baju dalam bahasa Jepun, this one is shiatsu. Actually, it's a katakana. We write it in katakana shiatsu. It come from shirt. Niju mai. 20 helai baju. 20 mai shiatsu. 10 mai kami. And then, kalau kita mau tanya ada berapa orang, ada berapa helai, kita tambah saja counter tu di belakang. Nani kan maksud dia apa? It means what?
When we use it with counter, it change the sound from nani become nan. Nan mai, nan nin. Next is kalau kita mau ucap sebuah kereta, sebuah rumah, sebuah bangunan, kita guna dai. Sebagai contoh, ichidai, sebuah. Ichidai kuruma, sebuah kereta. Kereta is kuruma. Kuruma macam buah kurma, tapi dia kuruma. Okay? Ichidai kuruma. Kalau 5 buah kereta, apa kita sebut? 5 buah kereta SUV. Godai. Yes, godai. Godai. Godai kuruma. Betul. Kalau kita mau tanya, ada berapa rumah? Woi. Kita tambah perkataan nani with the counter dai. Dia jadi apa? Siapa mau coba? Nandai. Betul. Nandai uchi o motte imasu ka? macam apa? Macam barang yang kita boleh angkat pula. Ada berapa rumah yang kamu ada? Nandai uchi o arimasu ka? Itu yang betul. Motte imasu. Motte is when you have things and then you bring it on your hand. Motte. But if you want to ask, ada berapa rumah kamu ada? Kita guna arimasu. Nandai uchi o, uchi ga arimasu ka? Nandai uchi ga arimasu ka? Ada berapa rumah yang kamu ada? Ada dalam bahasa Jepun is arimasu. Untuk benda yang tidak boleh bergerak, kita guna arimasu. Untuk benda yang hidup dan boleh bergerak, kita guna imasu. Maksud sama tapi lain guna imasu. Nannin imasu. Ada berapa yang ada? Nannin imasu. Ada berapa yang ada? Pelajarkan ada berapa orang ada. Nandai ga arimasu. Nandai arimasu. Ada berapa buah yang ada? Kita tidak tahu. Nandai kuruma arimasu. Kuruma ga arimasu. Most of the time in conversation we can remove some of the particle. But if in exam, you must include the particles. Nandai kuruma ga arimasu ka? Actually, you must also add ka, so people know you are asking. Nannin imasu ka? Or you can do intonation. Nannin imasu? Nannin imasu. Ada berapa orang? Nannin imasu ka? Ada berapa orang? Maksud sama tapi bunyinya lain lah. Okay. Next is yang selalu kita guna kalau kita mau tanya bilangan tingkat. Contohnya kita pergi supermall. Supermall ni ada 4 tingkat, 5 tingkat. Kita pergi apartmen, tingginya ada 20 tingkat. Kalau dalam bahasa Jepun, kita guna kai di belakang. Kai. Nankai ga arimasu? Ada berapa tingkat? Kai. Kita tambah kai di belakang. Sebagai contoh, kalau kita mau cakap floor 1, the ground floor,
We say ikai. Ikai. Dia ada pause a little bit di tengah. Cara tulis dia ada se kecil di tengah. Ikai. Ikai. Tingkat 1. Sampai ke 100 kita tambah kai di belakang. Itu maksudnya tingkat berapa. Kalau kita mau cakap berapa kali buat pun sama juga. Ikai desu. 1 kali. First floor, ikai desu. First floor. Kalau kita mau cakap frekuensi, ikai dake. Ikai. 1 kali. Ikai. Tapi kalau kita mau tanya orang, ulang 1 kali lagi. Mou ichido onegai shimasu. Mou ichido onegai shimasu. Ini kalau kita mau tanya ulang 1 kali lagi, 1 kali lagi dengan orang. Mou ichido onegai shimasu. Yang tadi saya ajar ikai desu. Itu kalau kita ditanya berapa kali. Contohnya, sensei berapa kali belajar bahasa Jepun, sebagai contoh lah. Ikai desu. Berapa kali ambil exam JLPT? Ikai desu. 1 kali. Kalau saya mau cakap 10 kali, 10 回です。10回です。Tapi kalau tingkat berapa, sama bunyi dia. Dia kanji lain, tulisan dia lain, kanji dia lain, tapi bunyi dia sama. Kalau dalam conversation, it is much more easier. Much more easier. Bila contohnya kita jalan sama-sama kan, kita pergi ke kedai, wah tingginya kedai tu. Ataupun kita pergi rumah orang kaya, wah rumah dia ada berapa tingkat. Nankai arimasu ka? Ada berapa tingkat? Uchi wa, itu, uchi wa, itu rumah. Nankai arimasu ka? Wah, 5 階です。Ada 5 tingkat. Fuyo. Oke? Kalau kita mau tanya ada berapa kali, contohnya sensei ambil exam JLPT N4 3 kali. Kali pertama gagal, kali kedua gagal, kali ketiga baru lulus. So, kali ketiga I will say 3 kali. 3 kali, bukan kali ketiga. It means 3 kali. 3 kali desu. 3回で試験を取りました。3 kali ambil exam. Shiken dalam bahasa Jepun is exam. Torimasu berasal daripada perkataan toru, bermaksud ambil. Ambil. Kalau saya mau minta tolong ambil air, mizu o totte. Ingat, utsurunde, mubununde, guite, sushite. Kalau nyanyi itu pelan-pelan lah. Kalau di YouTube nanti saya carilah, mesti ada tuh. Sebab dulu saya diajar dengan Japanese teacher, dia nyanyi. Itu yang saya ingat tuh. Apabila kamu praktis nanti, jangan malu-malu nyanyilah. Oke? Nanti saya bagi latihan. I'm so excited because baru hari ini saya dapat buat. Lama saya mau buat.
Wah, so far everyone ada soalan kah? Sebelum kita habiskan kelas hari ini. Oh ya, dalam tu senarai kata bilangan, counters in Japanese ada banyak kan? Tapi yang selalu kita guna apabila kita kira helai, buah, ataupun orang, berapa kali, frekuensi, ataupun tingkat bangunan kan? Kalau binatang, binatang lagi saya belum ajar. Binatang untuk satu ekor, ipiki neko, seekor kucing. Kalau 2 ekor, nihiki neko, 2 ekor kucing. Nihiki neko. 3 piki. Next is piki-piki di belakang. 3 piki usagi. 3 piki usagi. Piong-piong. Next is 4 hiki. 4 hiki kaeru. Kaeru is kata. 4 hiki kaeru. Kuang-kuang. Next is 5 hiki. 5 hiki is 5 ekor apa? 5 hiki neko, usagi, inu. Inu is anjing, wancang. Nama comel dia kalau di bahasa Jepun is wancang. Wancang dah. 5 hiki inu. Kalau 6, ropiki. Ropiki, apa lagi binatang kita mau panggil? Neko, usagi, kaeru, inu, ropiki. Kapibara. Ayo, itu terlampau famous tuh. Kapibara. Ropiki saru. Saru is monyet. Saru. Jangan jaru ya. Kalau tersalah itu maksudnya filter. Saru is monyet. Saru. Next is 7 hiki. 7 hiki. 7 hiki maksudnya 7 ekor. 7 ekor binatang apa kita mau panggil kali ini? Yamuri. Yamuri is cicak. Lizard. Yamuri. 7 hiki yamuri. 8 piki. 8 piki wani. Wani is buaya. So 8 ekor buaya. 8 piki wani. Jangan kamu kacau-kacau kawan kamu yang nama Wani, okay? Kesian dia. Wani is buaya. Okay? Ada nih yang ketawa-ketawa sudah nih. Next is 9. 9 is kyuhiki. Kyuhiki binatang apa kita mau panggil? Kyuhiki kirin. Kirin is zirafa. 9 ekor zirafa. Lion in Japanese is also lion. Lion. Japanese, they don't have R.
So they sound the L in the middle, L and R. So lion, lion, lion. Next is kyuhiki. Sudah. Next is jupiki. 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 Binatang apa kita mau panggil kali ini? 10 ekor. Neko. Inu. Usagi. Piong-piong. Saru. Yamuri. Wani. Kirin. Who else? Aomushi. Mushi. Mushi is bug. Serangga. So aomushi is what is aomushi? It's before butterfly. After become butterfly. Butterfly in Japanese is butterfly is chocho. Chocho. Aomushi is the caterpillar. Chocho is butterfly. So jupiki, chocho. 10 ekor rama-rama. Rama-rama, jupiki, chocho. If you say choco, it means chocolato. Chocolate in Japanese. The full one is chocolato, but most of the time we say choco. Choco dayo. Kita bagi kawan, choco dayo. Yuk, di belakang kita guna apabila kita mau bagi tahu orang. When we want to tell someone, choco dayo. Kita yo. Saya datang. Kita yo. Ne? Yeay, yatta! Minasan do, how is your class today? So today class, it's actually a replace. I'm slow. It's okay, don't worry. If you have question, tanya saja. You can ask me. If you want me to speak in English, I can speak in English for you. How to say fun in Japanese? Fun is tanoshi. Tanoshi. So for today class, I think class ini, is it the 3rd one or the 4th one? I'm intending working sometime, so cannot focus. Oh no. I hope I can make it up by making more video for you. It's okay. It's okay, Rin. Memang kalau dewasa, when we are adult, we work at the same time, and then you also learn new language. It can be difficult. Don't give up. Okay? I'm here for you. I hope I can make it up, making more video for you. Don't worry. Saya faham. Saya harap saya buat video, YouTube video, so kita boleh macam apabila you free, you ada masa, you continue lah belajar, ikut masa you. Okay? Actually, bila saya mengajar dengan kamu kan, saya cakap macam saya mau tolong, tapi I cannot selalu kan. So, YouTube video lah saya cuba buat. Macam ni hari saya minta tolong kawan saya jagakan anak saya. So, saya dapat fokus dengan kamu. Yeay. Memang susah. Kalau kamu ada soalan, kamu WhatsApp saja saya. Boleh tuh. Bila saya free, saya ada masa, saya reply. Ada student saya, dia tanya, she asked me, for example, Sensei, my hiragana, I think it's difficult to recognize this word me and nu. No, serupa kan hiragana.
So, nu, ingat tak dia macam noodle, so dia ada curve di belakang. And then me, walaupun dia serupa tapi dia me, dia tiada curve di belakang. Ada masa saya tolong reply, saya jawab soalan. Okay, kalau in YouTube channel, I'm thinking to focus on speaking in Malay, tapi subtitle bahasa Inggeris lah. Sebab ada student saya dia tidak pandai bahasa Melayu. Tapi saya sebenarnya lebih selesa mengajar dalam bahasa Melayu mix dengan bahasa Inggeris sikit-sikit lah. Kalau mau cakap fun in Japanese, we say tanoshi. Melayu is okay. Yokatta. So student, bila-bila ada masa, tolong guna bahasa Jepun, practice. Walaupun satu perkataan, bagus sudah. Tanoshi. Tanoshi. Seronok. Yokatta. Bila kamu rasa lega, yokatta. Syukurlah perasaan dia. Yokatta. Kalau mau macam sympathize, kawan kita cakap dia gagal exam kah ataupun trafik teruk kah, kita cakap taihen desu ne, taihen desu ne, taihen desu ne. Taihen desu ne. Okay. So, kamu ni hari belajar counter, cubalah belajar. Kamu kira orang, hachinin. Nannin iru? Nannin iru? Perasaan sometimes kita guna imas. Imas berasal daripada perkataan iru. Imas bermaksud ada. And then arimas berasal daripada perkataan aru. Walaupun sama maksud tapi lain. Sama maksud, dua-dua pun maksud dia ada, tapi lain guna. Iru untuk orang, benda hidup yang boleh bergerak. Aru untuk tumbuh-tumbuhan, untuk benda yang tidak bergerak dan objek. Aru. Nanin iru? Kira. And then kamu kira rumah. Nandai aru? Kira rumah. Nandai aru? Okay? Shitsumon ga arimasu ka? Ada soalan kah? Yatta! Kalau ada soalan, bagi tahu saja. WhatsApp siap bila-bila, okay? Saya bila-bila boleh reply. Kadang-kadang student saya WhatsApp saya jam 3 pagi. Kebetulan saya pun bangun buat nota. Terkejut dia, saya reply. Of course, bila-bila saya ada masa saya reply. Tanya saja ya. Kita jumpa lagi in next week, okay? Kamu semua jaga diri, okay? Genki de ne. Mata ne. Genki de ne, jaga diri. Hai, sama-sama. Guna ya bahasa Jepun. Jangan malu-malu. Bye-bye. Hai. Jaga diri. Bye-bye.